आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी अहानबदा मरोइबा पाव मणिपुर महौसागी चटनबी अमसुंग हराव तयाम्बगा लोइनना सजीबु नोंमा पानबा चेरावबगी थौरम हयेंग पांगथोकलगनी लुचिंगबा कयाना याइफा पाउजेल पिरकली इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का इरोइनना मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना मियामदा राज्यसिगी उमंग अमत्तोइना ngak सेंदुना थमनबा पाउजेल पिरी केंद्र की मपान थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने हाई MSME सेक्टर असी भारत की सेल थुंगी यांगलेन सरुनी संसद की सभा अनिमकी मिफम असी तरेनी चंब नुमितसु चरांगनब थोकपदगी मिफम नोमगी ओइना यैथोकी अमसुंग राज्य सभा की लुचिंगबा पीयूष गोयल हाई विरोधी दल सिंह संसद की मिफम निंगथीना चथहनबा पामदे मणिपुर महौसागी चटनबी अमसुंग हराव तयाम्बगा लोइनना सजीबु नोंमा पानबा चेरावबगी थौरम हयेंग पांगथोकलगनी कुम्ममगी अनौ अपेन युमगी लाइनिथौ लैमरियनबीदा कटलबा मतुंग थोंग थाकलगा लमगी लाइरिमबीदा कथोकपा एंजांग लानबा नुंथिलगी मतमदा चेराव सिंग यावना मनाक नकपदा सिंगदा काबना मपुंगोइबा सक्तम ओइरी अयुक अंगनबदगी हौना ngasi इम्फाल की मरुओइबा कैथेल ख्वाइरमन कैथेलदा मियामना चिकना चाइनबा ngamdana पोट लैबा लाकनकी मसीना मरम ओइदना इम्फाल की मरुओइबा लंबीसिंग गाड़ी चिनबदगी मियामगी चथोक चसिंदा चाउना अपनबा थोकी कुमई असिना लाकपदा राज्यपाल मुख्यमंत्री लुसिंगबा सिंह अमदी संस्थान कया मरुमना याइफा पाउजेल पिरकली महाकी पाउजेल राज्यपाल सुश्री अनुसुया उइकेन हाई सजीबु नोंमा पानबा चेरावबना लाकपदा लमदम असिदा शांति नुंसी चानना हिंगमिनबा पुन्ना वारेप लौमिनरसी मांगनाई अनौब सही असिना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा मिपुंग खुदिमक अमत्तो ओइना हेना सेसिल हलगनी हाइना थाजै पाउजेल अमदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सिंह हाई मणिपुरी सिंगी अनौब सही असिना अनौब आशा पुरकपगा लोइना लम खुदिमक ओइथोकपा हाइबदु ओइरसनु नुमित असिगा इरोइनना लमदम असिबु हेना अवांगबा थाकता पुखतनबा होटनबदा अखोय अमत्तो ओइना पुन्ना होटनमिनरसी मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष TH सत्यव्रता महूत मंत्री वाई खेमचांद पावर मंत्री TH विश्वजीत वर्क्स मंत्री गोविंदास कोंथोकजम हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन वाटर रिसोर्सेस मंत्री अवांगबो न्यूमाई शिक्षा मंत्री TH बसंत कुमार टेक्सटाइल मंत्री नेमचा किगेन सोशल वेलफेयर मंत्री हाइखाम दिंगो मणिकोगी चेयरमैन के रोबिंद्रो BJP मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट मणिपुर पीपल्स पार्टी उत्तरा सांगलेन सना कोनुंग लाइनिंगथोक सनामी टेम्पल बोर्ड मिलाल ऑल मणिपुर मैतै पांगल क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन चिंगबना राज्य सिगी मियामदा याइफा पाउजेल पिरकली केंद्र की मपान थोरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह चेरावबगा मरी लेनना मियामदा याइफा पाउजेल पिरदुना हाई सजीबु नोंमा पानबा चेरावबा नुमित सिदा अनौब सही सिगी ओइना मणिपुर की इरैसा खुदिमक्ता थमोय सेना नुमाय याइफबा पाउजेल पिजरी इरमदम अमदी इरैसा खुदिमक्ता अना अयेक यावदबा अवा अना नंगदबा तुंगी याइफबा पुरकपा चही सिना ओइरसनु हादना ईश्वर की मफमदा खुरमजरी मयाम पुनमक अनौब चही लाखुसुदा अनौब अखलगा लोइनना अनौब आसागा लोइनना नुमाय याइफना पांथोकपियु हाइना खुरमजरी चही खुदिंगी मार्च कुनसी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पांगथोकतुना लागली कुमसी चहीगी हिरमना फॉरेस्ट एंड हेल्थ हाइबसनी नुमित असिगा मरी लेना मियामदा पीबा पाउजेल अमदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाई नुमित असिना लाकपदा राज्यसे लैरिबा उमंग ngak सेंदुना थमनबा अमतोइना वासक लौमिनरसी मांगनाई मणिपुर असि महौसागी पोथोक मरांग काइना लैबा लमदम अमनी लमदम असे लैरिबा मियोइसिंगना अकोइबा फिबम ngak सेंदुना थमनबा पुन्ना होटनमिनरसी राज्य की फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अमसुंग क्लाइमेट चेंज मंत्री थोंगाम बिश्वजीत सिंह राज्य की मियामदा याइफा पाउजेल पिरदुन हाई नुमित असिना लाकपदा मियोइबा जाति कननबा अमसुंग उमंग वांगमंग योखतुना थवाई पानबसिंग हिंगनबगिदमक उवा थादुना थौदांग लौरिबसिंगबु इकाई खुमनबा उतली मांगनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा लेबाक असिगी उमंग ngak सेंदुना थमनबा थौरांग कया पाइखतले भारत सरकार की डिप्यूटी सॉलिसिटर जनरल अमसुंग सीनियर एडवोकेट खोमद्राम समरजीत सिंह ngasi राजभवन राज्यपाल अनुसुया उइकेगा उनखरे अमरोमदा कल्याण आश्रम की एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर लमालू थामैना लुचिंगबा मिहुत कांगबु अमनसु राज्यपाल गा उनखी
Board of Secondary Education Manipur Lawa Class 10 Parikagi ngasi Science Subject Thokpo Numita Mahiroi Mari Tantoki. Lilong Higher Secondary Madrasagi Center Dagi Mahiroi Ani Yumnam Hudrom High School Amasung Tengkongjang Higher Secondary School None Dagi Mahiroi Amamam Tantoki Hari. District Skill Committee Kangpokpi na sinduna District Skill Mela ngasi Kangpokpi te leba sat babana mantap ta pangthokre. Melas da IT, Handloom amasung Handicraft, Lausingu, Banking, Haksel na singba lamsingda ahenba miyeng thamki. Manipur na yumbu oiduna Hero Tri-Nation International Friendly Football Tournament hayeng dagi hauragani. Thasigi kunipan phawa chathagadaba tournament asida Bharat, Myanmar amasung Kyrgyzstan gi league match sanagani. Myanmar amasung Kyrgyzstan gi football team di hanana Imphal da tunglare, Bharat ki team ngasi tunglare. Matching asi Imphal gi Khumal Lampak Man Stadium da sanagani, Bharat ki team da Manipur macha taret yauri. Tri-Nation Football Tournament asigi yenglaga tha asigi kunithoi kunmanga amasung kunipanda Khuman Lampaki akoibada gari chachok sasinda ahongba khara leiragani hari. SP Traffic Cherol magi matungina Dinku Road, Pandol Road amasung North AOC dagi Mangal Health Care Fawgi lambida gari khamba yaroi. Misam myam sing amasung makhoi gari sing galoinana gate number 2 amasung gate number 3 dagi changba yagani hari. Tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini. केंद्र की मपान थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने हाई MSME सेक्टर असी भारत की सेल थुंगी यांगलेन सरुनी MSME ना लेबाक असिदा थबक पीबा ललोनिटिक अमसुंग एंटरप्रेन्योर योखपदा अचौबा थौदांग लौरी नई दिल्ली द नुमिन उमनी चथरकबा अहुम सुबा इंटरनेशनल MSME कन्वेंशन लोइसनबगी थोरम द वा ngangaduna मंत्री ना हाई MSME सेक्टर असी भारत की सेल थुंगी मरुएबा लम अमा ओइरकली लेबाक असिना अमेरिकाल संगसिलगलिबा असिदा MSME ना अचौबा थौदांग लौगनी हाइना खल्ली मांगहाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुचिंग मखादा MSME ना तोंगान तोंगानबा स्कीम्स की खुदोंगचाबसिंग मियामदा फंगहली मंत्री नाई मपान लमदा पोचै थादोकपदा MSME ना अचौबा थौदांग लौरी अदुमोइनमक पोचै थादोकपगी चांग असी हेंगरनबा थबक कया पाइखटपगी तंगाई फदबसु लैरी. We already have immense success stories from the micro and small enterprises who operate in the food and agriculture and MSME units in the automobile, pharmacy, textile and chemical sector. We need to replicate these success across all economic sectors in India. To help this rectify, the Government of India already implement various programs like the setting up Export Promotion Council for various sectors, providing financial assistance and supplying export producers. Secretary Mikup Naun Singh na leiriba Ukrul Mini Secretariat Complex da ngasi IED ama pokai kre. Aikogi Ukrul Paumi Shooting Simrena Police ki pau paladun hai IED adu Mini Secretary ki North Block ki sangpham maya da ngasi nungtil pung mari makai adwai da pokai khibani. Adu moinamak bom pokai ba adu da asok apan ki pau di leite. Mini Secretary ki North Block asida Chief Judicial Magistrate ki Court Ukrul SDO Office LM Block amadi atei office na singba lai hairi. Bom pokai ba matung mapam adu da police ki ahen force sangsin ki. Imphal West Police Commando na ngasi Khwathong Traffic Point ki LIC gate mayadagi aina thingkraba lalaglup UNLF ki miyoi ama fare hari mangondagi mobile handset ama amasung sel khara fangle hari farba miyoi amasung polam adu city police station da sinakre hari Thawal Forest Division ki manung chanba ten thada laiba Kangla Singh da thasigi tara marida lamai tharambagi maral da phakiba miyoi ahum ngasi jail da thajin kre Aikogi Thawal Paumi Soibam Binoin Hai Thawal Forest Range amadi Khongjom Police na lamai tharambagi da makphakiba miyoi ahum adu thasigi tara mangada CGM Thawal gi court puthok matung numit taruk nigi police custody da thamkibani Thawal gi CGM na makoi ahumbu April 3 phawba jail da thamnaba rai takibani Churachampur ki Lamkada laiba Tualnam FCI Godown dagi siang bag lising anirom truck taruk ta naron da puthok na bohora nambada police na gari sing adu phaga kibada Churachampur Consumers Club na miyambu thagat pa phongdorokli loop asigi president amasung general secretary na sahi tawduna thadrok pa cherol madhai siang sing adu kanana karam tawna puthok pono haibadu RTI gi khudang da thijillagani Malim Gatei mafam kya da pangthok na bagum Kaksing da su World Poetry Day gi thoram Writers Association Kaksing na sindra Kaksing chumnang Laikai de Laiba Representative of Lois ki auditorium da ngasi pangthok kre hari
Theatre Movement katakna January 23 February 3 phawba pangthokhiba Global Theatre Festival lisingani kulumdoigi cultural program da Tangkul Nurabi play da Tangkul sakiba Ningthokjam Borchan Maitai da Kalaratna award piduna ikai khumnarakle hari. Natural farming की matang da training kam exhibition ama ngasi Chandel gi Modi village da pangthokre. Kendra gi lau singu mantraloy gi makha da KVK na pangthokpa thoram aduda natural farming gi matang da akhangai kya na wa ngangki. Mifam aduda ICAR KVK Chandel amasung longmi humpunipan hembana saruk yaki. Thoram aduga mari lenana exhibition amasu hangdokki hari. NSS Cell Manipur University na Yuba Sambat @ 2047 Manipur University ki Department of Art Science ki Sinod Hall da pangthokre. Azadi ka Amrit Mahotsav palan thoranga mari lenana pangthokpa thoram aduda miyoi kyana wa ngangki. Kunithoi suba sector IGR East ki makhada nifu mari suba Assam Rifles Tamenglong Battalion sinduna lemna laing bagi camp ama Tamenglong da pangthokre. Camp aduda miyoi humputare laing ki amasung lemna hidak langtak yenthokki hari. Civic Action Program ki makada marfu taruk suba CRPF ki battalion sinduna None village ki Rangkhun khulda ising hapnaba plastic tank sing yenthokre hari. Akashbani Imphal dagi pau tabiri. Sangsaki Sabha animaki mifam ngasi tareni December numitasu charang na bathokpadagi mifam nongmagi oina yaithoki. Sabagi mifam hayeng suti leiba maramna sagolsen numita amuk hanna phangbani. Lok Sabha da ahan boina mifam yaitholorba matung nungthil pung ani taba matamda amuk hanna phambada Birodi Dol Congress DMK BRS Aam Aadmi Party amasung atai dol singna JPC semduna Adani wathok yengsilhanaba slogan kamarum lauduna sabagi weltamna changsilaki. Presiding officer na hay Birodi Dol singna adjournment notice pukalakiba adu adaksa Om Birlana ayaba pide. Amaromda sasak sadasa singna Rahul Gandhi na London da phongdokiba wafam adu lale haijagadamani haina dabi tauki. Sarang na bamarakta Sabana Union Territory of Jammu Kashmir gi lisingani kulumdoi kulmari gi budget senba sahi lisingani kunithoi kulumdoi gi Union Territory of Jammu Kashmir gi supplementary demand for grants Jammu Kashmir Appropriation Number 2 Bill lisingani kulumdoi di Jammu and Kashmir Appropriation Bill lisingani kulumdoi amasung di Appropriation Number 2 Bill lisingani kulumdoi voice vote pass tauki. Madugi tungda presiding officer na hayeng naba sambatsar leiba maramna sabagi mifam leiroi haina laukthokki. Rajya Sabha du phibam adu chap manaki ahan bagi oina yaitholorba matung nungthil pung ani taba matamda mifam amuk ana phambada chairman Jagdeep Dhankar na leibak asigi tongan mafam singda hayeng kumai leiba maramna sababagi mifam leiroi haina laukthokki. Congress lusingba Malik Arjun Kharge na Rahul Gandhi Sabha asigi sadasya nate haina sabha da phongdokki. Rajya Sabha ki lusingba Piyush Goyal na hari Birodi Dol singna sangsaki mifam ningthina chatahanba pamde makhoina lebak asibu lana lamjingli. Sangsaki mapanda paumi singda wangang bada Siri Goyal hai sarkar amasung Birodi Dol singi marakta yasinaba puraknaba honabada Birodi na yadaba haibasi yamna laibak thibani. Manghai Rajya Sabha ki chairman na mifam kaurabasu Birodi Dol singna mifam adu boycott tauki. Siri Goyal hai sangsaki mifam ningthina chathaba yanaba sabagi chairman honorbasu Birodi Dol singna chairman bu ikai khumnabo utte. Manghai Congress lusingba Jairam Ramesh na chairman gi mathakta aranba prachar kya tawi amadi Birodi luchingba na chairman ga unasi haiba yakidabagi thong asibu kanna ninda tawi. Awangrong pong lamdangi oiba Bharat Gaurav Railgari Nai Delhi gi Sabdarjung Railway Station dagi lamthakre. Deluxe AC Tourist Railgari asi pung 3 minute kunchapa matamda Sabdarjung Railway Station dagi thadokki. Railgari asina numit 15 gi manungda Assam, Tripura, Nagaland amasung Meghalaya gi mapamsing koina chakani. Bharat Gaurav Tourist Railgari hogdokiba asi sarkar gi thorang Ek Bharat Shrestha Bharat amasung Dekho Apna Desh thorangi makhada paikhat pani. Aroibada maruiba pau amuk hanna. Manipurda mahoksagi chanabi amasung harau tayambaga loinana sajibu nongma panba cheraboi thoram hayeng pangthoklagani. Rajyapal amasung Mukhyamantri yauna lusingba kyana yaipa paujel pirakli. International Day of Forest ka iroinana Mukhyamantri Nongthomam Birena miyamda Rajyasigi umang amato ina ngak senduna thamnaba paujel piri. Kendra gi mapan thoram Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hairi MSME sector asi Bharat ki sel thungi yanglen charuni. Sangsaki Sabha animaki mifam ngasi 3 December numitasu charang na bathopodigi mifam nongmagi oina yaithoki amasung Rajya Sabha gi luchingba Piyush Goyal na hairi Birodi Dol singna sangsaki mifam ningthina chathanba pamde pau loijare.